بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح دے اندر اور حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان تے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، صحابہ نے عرض کیتی اے اللہ دے نبی، اگر کسے کولے کوئی نہ ہوئے جس چیز نو صدقہ کرے تو کی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، اس بندے نو چاہیے اپنے ہاتھ نال کچھ کمائے تو پھر کمانے تو بعد خود نو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ خود نو نفع پہنچان دا کی مطلب ہے کہ وہ بندہ اپنی کمائی تو اپنے اوپر خرچ کرے، نہ کہ پیشہ ور منگتا بن کے تے اپنے جسم نو خوراک پہنچائے۔ اپنی محنت دے ذریعے جو اس نے کمایا ہے اس وچوں خود بھی کھائے تے کچھ ضرورت منداں نو بھی کھلا دے صدقہ کر کے۔ قالوا فإن لم یجد، پھر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسے وچ اے بھی طاقت نہ ہوئے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یعین ذا الحاجۃ الملحوف، اس بندے نو چاہیے کسے حاجت مند فریادی دی مدد کرے۔ ضرورت مند کوئی بندہ فریاد کر رہا ہے تو وہ دی فریاد رسی کر دے، داد رسی کرے۔ قالوا فإن لم یجد، صحابہ نے عرض کیتی اگر کسے کو اس دی بھی سکت اور طاقت نہ ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، انہوں چاہیے پھر خود نیکی دے کم کرے، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، اور بریاں کماں تو بریاں گلاں تو اپنے آپ نو روک کے رکھے۔ یعنی بھلے دے کم کرے، جڑے برے کم نے انہاں تو پرہیز کرے، گلاں کرے تے بھلیاں کرے، چنگیاں کرے، مندیاں گلاں تو پرہیز کرے۔ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، اے کم بھی او دے واسطے صدقہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یصبح علی کل سلام من ابن آدم صدقۃ، کہ ہر انسان دے ہر جوڑ تے صبح دے وقت صدقہ ہے۔ ابن آدم دے ہر جوڑ تے صبح دے وقت صدقہ دینا ہے۔ پھر نال ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسلیمہ علی من لقی صدقۃ،
تیری جس مسلمان ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਦਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، کسی نو اچھائی دا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور برائی تو روکنا یہ بھی صدقہ ہے، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور بندے دا رستے تو کسی تکلیف دے چیز نو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ چیزاں کل والے درس وچ ذکر ہو گئی سن، وہ اج دوبارہ بظاہر آ رہی ہیں، لیکن انہاں دے نال کوئی نہ کوئی ایک نئی اس واسطے نئی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔ کل والے ذکر نہیں سی کہ کسی مسلمان بھرا نو ملن لگیا السلام علیکم کہنا یہ صدقہ ہے، اج والے وچ آ گیا وے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان بھرا نال ملاقات کردا ہے تو ملاقات دے دوران انہیں السلام علیکم جڑا اس نو کیا وے یہ بھی صدقہ بن جائے گا۔ اور اس دے نال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک کو روایت ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقۃ، کوئی بھی مسلمان جڑا ایک درخت دا پودا لگاندا ہے یا کھیتی چ بیج بوندا ہے، پھر اس وچوں پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاندے نے یہ اس دی طرفوں صدقہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک وچ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعدل بین الناس صدقۃ، دو آدمیاں دے درمیان، دو بندیاں دے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، اس نو بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی منحۃ والشاۃ الصفی منحۃ تغدو باناء وتروح بآخر، کیا ہی عمدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جڑی کچھ دنوں واسطے کسی نو عطیے دے طور تے دے دیتی جائے، اور خوب دودھ دینے والی بکری جڑی کچھ دنوں واسطے عطیے دے طور تے کسی نو دے دیتی جائے، جس تو صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کے نکالیا جائے۔ مطلب کہ یہ کسی بندے کولے بکریاں نے دودھ دینے والیاں یا اونٹنی ہے یا کوئی بھی جانور دودھ دینے والا وے، حدیث پاک کہتے ہیں ندوں دا بظاہراً ذکر ہے، لیکن محدثین فرماندے نے کہ کوئی بھی جانور دودھ دینے والا اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھرا نو عطیے دے طور تے دے دیندا ہے، جویں پہلے کچھ اسی عرصہ چلیے ماضی دی طرف تے جس کولے ایک تو زائد جانور ہوندے سی دودھ دینے والے، تے کسے مسلمان بھرا کولے، دوست کولے، محلے داراں کولے، رشتہ داراں کولے دودھ والا جانور نہیں ہوندا سی موجود، تے انہوں کہندے سی کہ ساڈا جانور لے جا، جدن تک تیرا دودھ والا جانور نہیں ہوندا تو اس دا دودھ استعمال کریں، اس دی دیکھ بھال کریں، جدن تیرا دودھ والا جانور ہو گیا تو ساڈا سانو واپس کر جیں، یعنی تحفہ دے دینا، عطیہ دے دینا استعمال کرن واسطے دودھ دے طور تے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا ہی عمدہ صدقہ ہے۔ اسے واسطے اس وقت آپس وچ بڑیاں الفتاں پیار محبتاں ہوندے سی، ہن سارے معاملات الٹ ہو گئے نے، مول بھی خالص ویکدے تاں بھی بڑی گل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا وے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روایت ہے کہ جڑا بندہ حلال کمائی تو اللہ دی راہ وچ ایک کھجور بھی دے دیندا نا وہ بھی صدقہ بن جاندی ہے، لیکن شرط کی ہے حلال کمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم
युरब्बीहा लिस्वाहिबिही कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुव्वहु हत्ता तकून मिसलल जबल। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जेड़ा शख्स हलाल कमाई तो एक खजूर दे बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई दे सदके नू कबूल फरमांदा है, ते अल्लाह ताला उस शख्स नू अपनी शान दे मुताबिक अपने दाने हाथ नाल कबूल करदा है। ये मजबूरन बज़ाहिरन अल्फाज दा तर्जुमा करन वास्ते, वगरना अल्लाह तबारक व ताला जिस्म और जिस्मानियात यानी जिस्म दे जड़े आज़ा ने इन्हां तो पाक है। सिर्फ हदीस पाक च अल्फाज आ जाते हैं तो बज़ाहिरन तर्जुमा करना पैंदा है, वगरना अल्लाह ताला हथ, कन, अख या दीगर जड़े जिस्म दे आज़ा ने या पूरा जिस्म है इस तो पाक है। अल्लाह तबारक व ताला उस सदका करने वाले दे फायदे वास्ते उस विच ज़्यादती फरमा देंदा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अपने जानवर दे बच्चे नू खिला पिला के वड्डा करदा है ताकि उसका सदका उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व ताला उहदे फ़ायदे विच ज़्यादती करदा रहिंदा है जिस वक़्त तक सदका पहाड़ दे बराबर नहीं हो जाता। मतलब वो बंदे ने एक खजूर सदका इखलास नाल कीती और पकीज़ा कमाई विचों कीती है, अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान दे मुताबिक उस बंदे ते खुश हो के उस दे सदके दा सवाब पहाड़ दे बराबर कर देंदा है। मतलब कि एक पहाड़ दा जिहड़ा वज़न कीता जाए, जितना वज़न वो बनदा है, ये उस दा एक खजूर इखलास दे नाल पाकीज़ा कमाई तो सदका करन दी वजह ती अल्लाह तबारक व ताला दे नामा अमाल विच इतना सवाब लिख देगा, इतना सवाब उसनू अता फरमा देगा कि अगर उसका वज़न किया जाए तो उस पहाड़ दे बराबर बन जाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना बुरैदा अस्लमी रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत है कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन औंज़रा मुअसिरन कान लहू बिकुल्लि यौमिन सदक़तुन। जेड़ा बंदा किसी तंग दस्त नूं मोहलत देंदा है तो उसनू हर दिन दे हिसाब दे नाल एक सदके दा सवाब मिल जाता है। मसलन एक बंदा उन्होंने तुसां करज दिते है, उन्हें तुहाडा करज देना है वापस, वक़्त आ गया देने दा, लेकिन उहदे कोल ये गुंजाइश नहीं, नज़र तुहानूं भी आउंदा पिया कि बंदा ये तंग दस्त है, वो आके मोहलत मंगदा, तुसीं उसनूं मोहलत दे देंदे हो। मसलन पहले उन्हें देना सी अज करज, मोहलत मंगदा जी मैनूं 10 दिन मजीद दिओ, तुसीं जिहड़े उन्होंने 10 दिन मजीद दिते ने, मसलन तुहाडा उन्हें देना सी 1000 रुपया, तुसीं उन्होंने कितने दिन दिते ने? 10 दिन मोहलत है। हुण रोज़ाना की बुनियाद ते 1000 रुपया जिहड़ा उंज अगर तुसीं सदका करदे हो तो तुहानूं सवाब मिलना सी ना, इस तंग दस्त नूं सिर्फ मोहलत देंदे हो, करजा तो फिर भी तुहानूं वापस लभ जाना चंद दिनां बाद, तुहाडे नामा अमाल विच रोज़ाना की बुनियाद ते वो 1000 रुपये का सदके का सवाब लिखिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला सानू इन्हां अहादीस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।